Ogromna li je Indija zemlja? Poznata po tigrovima, slonovima i ogromnim zmijama, kobrama. Skoro duplo veća od Crne Gore, nalazi se na samom jugu Azije. Razgovaramo sa stanovnikom Indije, čovjekom koji je na pruzi Indija-Tivat-Kotor već 40 godina i uzgaja interesantnu ljubičastu tečnost prvi puta ovdje u Europi i Aziji. Recite nam, molim vas, o čemu se zapravo radi? Dobar dan, zovem se Mirko Vonder, već 33 godine tačnije stojim na ovoj pruzi ispitujući svojstvene osobine tečnosti, ljubičaste tečnosti, koja više manje i nikome ništa ne služi. Ja sam došao jednog dana kući dok sam išao s nekim slonom na safariju i rekao sam ženi zašto ne bih mogao nešto da smislim. Sjeo 5 minuti i smislio ljubičastu tečnost. I sad evo imam jedan veliki problem. Svaki dan tu u 3 sata prođe jedan voz, ja stanem ovako da ispitam tečnost, razumijete, i voz svaki put prođe pored mene. Ja pazite, stojim tačno na sredini pruge, to je potpuno nenormalno. Ja svaki put čudim kako to. Interesuje me što je to ljubičasta tečnost, ja to nisam uopšte imao prilike u životu da vidim i zašto se ona koristi? Pa da vam pravo kažem, ne znam, nisam je ni ja vidio. Ali osjećam kad ovako promutim, osjeti se neka blaga tonja na slon, razumijete? Pošto ipak Indija tu slonovi u mom okruženju i bilo je nelogično da tečnost miriše i podsjeća na nešto drugo, na primjer kučka iz jugoistočne Evrope, na primjer domaće ker. Oni to tako zovu, domaći ker. Mi, na primjer, nemamo toga, imamo domaćeg slona, ali nemamo domaće kučke, razumijete? I onda ja stojim ovako svaki dan, već 33 godine i nešto, tačnije, i ne mogu da shvatim kako stalno vozovi prolaze pored mene, razumijete? Ne znam, sred pruge stoji. Koliko ste do sada proizveli ljubičaste tečnosti? Pa ovo sada što imam je reprezentativni uzorak. Mi šaljemo svoju reprezentaciju na svjetsko fudbalsko prvenstvo i svaki put oni uzmu po jednu ovakvu šoljicu ovoga i onda se oni miju. Oni se miju tamo ispred svake utakmice jer razumijete, oni trče kao slonovi. Što nema vozova na ovoj pruzi? Ja evo sada stojimo ovdje, uopšte nikad nije prošao. Pa slušajte, sad ste me zatekli u potpuno nezgodnom položaju. Ja sam u stvari bio tu u jednoj kafanici pored pruge i tamo sam čekao, pričao u jednom prijateljskom razgovoru s konobarom. Ali ako se čekate na 2-3 dana, naići će voz i vidjet ćete da ja stojim na sred pruge, a voz da prolazi pored mene, što je potpuno nevjerovatno, razumijete? Može li da se pogleda zašto je zatamljen ovaj bocunčić? Zašto se ne može pogledati tečnost? Pa da vam pravo kažem, hiperprodukcija. Hiperprodukcija je kad bi suncu gledalo tečnost dana, desilo bi se veliki prasak, razumijete li? I onda bi sve pošlo do đavola. I možda za kraj, da li namjeravate da se vratite proizvodnji plave tečnosti koju ste nekada vrlo uspješno proizvodili? Da vam pravo kažem, želio bih da se vratim više selu nego proizvodnji tečnosti, jer meni je selo ipak inspiracija, razumijete li? Slono vamo, slono namo, ja to volim i u tome uživam. Puno vam hvala, a mi, poštovani gledalci, napuštamo Indiju puna srca, ali pomalo i prazne duše, što ljudi koji su iz naših krajeva svoje uhljebljenje traže u dalekom svijetu. Prijatno.